Lijep pozdrav poštovani gledalci iz sela Brusnica, opština Lopare. 36 je stepeni, zaista je vruće. Danas sam ovdje došao na jednu lokaciju koju sam snimao nekako na početku kada je nastao YouTube kanal TV Živa Istina. Nepune 2 godine je prošlo od kako sam bio na ovom mjestu i ponovo sam došao da posjetim ovu lokaciju. Jednostavno da ispričam ponovo ukratku priču koja je ispričana prije 2 godine o čovjeku koji je za života sagradio sebi grobnicu ili kako je nazivaju kapela. Ovo ovdje što vidite nije sagradila ni crkva, niti opština, niti bilo ko drugi, nego upravo Risto Marković. Čovjek koji je tada imao 76 godina i sagradio je za života za sebe i suprugu. Gdje će, kada dođe po Božjoj odredbi vrijeme, biti ukopan i on i supruga. Ono što je interesantno za ovu kapelu je to da kada je htio da je gradi i kada je tražio građevinsku dozvolu za nju, u opštini nisu znali šta da mu kažu. Kako i na koji način da to odobre i našli su neko rješenje, dobio je sve moguće dozvole od struje i svega onoga što je bilo potrebno. Do dijela koliko treba da bude odmaknuto od glavne ceste i sve ostalo. Vidite kako je to fino sređeno. U ovaj objekat utrošeno je ni manje ni više, kako je sam rekao, 240.000 maraka. Vidjet ćete i unutra kako to izgleda. Danas on nije tu, došao sam striktno kako bi ponovo posjetio ovaj dio. Čovjek je, hvala Bogu, još uvijek živ, sa suprugom, naravno. Ovdje je zaključano, naravno nije, evo otključana su ova vrata, to jest ova kapija. Evo vidite kako to izgleda. Dvorište, fino popločano, ograda, i to kovana ograda, prava kovana ograda, nije imitacija. Kamena ograda, dole su pločice, fino, uređeno, okolo je plastična ograda i proći ću iz druge strane da vidite. Ovo zaista izgleda lijepo, ali novci koji su ovdje utrošeni, vidite kako je to građeno. Kamen, kombinacija i cigla. Zaista izgleda prelijepo. Ljudi koji su ovo gradili ostavili su dosta vremena. Ona je počela da se gradi 2013. godine. Unutra, vidjet ćete, je kao faraoni nekad što su gradili sebi grobnice. Velike, ogromne ploče, sanduci su već spremni i to ne bilo kakvi sanduci. Došao je na ideju jednostavno, rekao je svojoj supruzi: šta ti misliš o tome da sagradim nam vječnu kuću? Prvo je to bilo za nju nešto što je ludost, međutim, ono što je rekao on je i uradio. Kao što vidite, unutra izgleda zaista uredno, uređeno. Vidjet ćete ikone i sve ono što to prati. Dole je mermer postavljen, ulaz, i ovdje piše kapela je građena od 2013. evo, do 2019. Radove izveo Neđo Vasić sa svojim majstorima. Naravno, ona je zaključana, ne može se ući unutra, ali vratit ću vam stare snimke i vidjet ćete kako to sve
izgleda. Neko će reći da je ovo suludo, zašto nije potrošio pare u nešto drugo, zašto nije ostavio djeci i slično tome. Samo objašnjenje dobit ćete iz tada objavljenog priloga. Čovjek je objasnio sve razloge zbog čega, kako i na koji način. Zaista je ovo puno para bilo. Kaže, eto, 240.000 maraka. I kada se to desi, želi da bude sahranjen u ovoj kapeli zajedno sa svojom suprugom. Ljudi koji ne znaju misle da je ovo crkvena imovina i da je ovo crkva izgradila ili ko već, međutim ne. Ovo je privatni objekat i ovdje će u miru da počiva Aristo Marković i njegova supruga kada to dođe sa Božjim određenjem. Možemo li mi sada malo da popričamo o onome zbog čega sam ja ovdje svratio do vas? Što da ne može, samo reste pitanje. Interesantna je stvar, to je da neko gradi ovakvo jedno zdanje sebi za života, da bude tu sahranjen. Pa jeste. Jest. To su gradili faraoni u Egiptu i Nemanjići u Srbiji. Yes. Ali vi niste ni u Egiptu? Nijesam ni Nemanjić, nego sam Marković. Marković. Prijezime Marković u... Odakle vama ideja za tako nešto? Pa, moj prijatelj moj ima svega. Svega ima. Na šta ima? Imaju 3 varijante. 3 razloga zapravo. Razlog je jedan, groblje niko neće da nam radi, da proširi, da očisti, da nemamo gdje da se ranjujemo. I to je jedan razlog. Drugi je razlog, imam 3 djece. Ali to, nažalost, niko neće da čuje za mene. Vaša rođena djeca? Rođena djeca, pa neće da čuje, neće da pomogne mi. Osutni, nijesu... Trebao bi, nije samo moja djeca, prijatelju. Došle su godine takve da roditelj umre i djece neće da dođe na sahranu. I zato sam to ja... Na dženazu, na sahranu. Jeste, kako hoćeš, neka to nazovu ja. Oprošćaj. I zato sam ja to uzeo. Tu su veliki poslovi. Tu je se radilo 3 godine. Ovaj objekat. Jeste, to tačno. On otprilike košta sa dvorištom i ovo sve, vidite te unutra, oko 240.000 km. Njegova je vrijednost. Maraka. Ja sam uložio. Vi ste uložili u ovaj objekat? Jeste. On je uložio, to ja garantujem. Nije garantujem, ja sam pisao. Kako bi vas sahranili, vas i suprugu? U taj objekat vidite sve ću otključati pa ćete da vidite kako je to urađeno. To je urađeno nešto, neka su radili. Koje si godine počeo, gospodine? Počeo sam ja to 2013. godine. Eto vidiš kad je počeo raditi. U najtežim godinama. 2013. A ja sad je 2021. Nije to se dobro, osvještana je koliko ima 2 godine. Jeste. Kako je bila tu proslava. Bila je velika proslava. Proslava je bila, imao sam 300 zvanica, muzika, narodno veselje bilo. Narodno veselje ste napravili 2000 i koje 14. Povodom završetka ove vaše kapele. Povodom završetka te moje... 2019. je bilo veselje. To je kapela, ali to ja zovem vječna kuća. Vječna kuća. Vječna kuća. U kojoj ćete vi počivati, ja i moja supruga. Kad umrete, biti sahranjeni. Sahranjen, on i supruga, samo 2. Neće biti sahranjen 5. A recite mi, ko vam je projektovao ovo? Ovo je projektovao iz Brčkoga Netik arhitekt, Nena se zove. A prijezme mu tačno ne znam. Glavno je urađeno je po projektu
Jeste urađeno. I urađeno je ono pravo kako treba. I to je čovjek radio. Dolaze su inženjeri, majstori. Jeste. Visoki majstori što rade. Ima projekat i sve ima. Sve su to snimali, nisu mogli naći nikakve greške imane. Imam odobrenje od izgradnje, dozvolu za gradnju. Mora je tražiti dozvolu. Kad sam pitao u opštini Lopare, gore u urbanizmu, kaže gospodine Markoviću, mi ne znamo o tome, to niko nije tražio do sada. To ste vi prvi koji tražite. Istina je to. Za takve neke stvari. Ja sam svjedok. I kako ste dobili onda dozvolu? Ovako sam dobio. Pošto ovo ne pripada urbanizmu. Otišao sam u geometriju, mora se uzeti da dođe geometar i ona iz urbanizma, jedna žena, ne znam kako se zove, oni su došli na lice mjesta, moraš imati zemlju 1/1, da si vlasnik. Ja da je vlasnik zemlje. I onda mora sve da se ovo napravi, ostojanje od puta, kako hoćeš da ga nazoveš, to mora tako da bude. Pa su toleka dolazili inspektori, mislili su da je to neka divlja gradnja, da ja nemam odobrenje. Pa kad su oni kontrola je dolazila velika inspekcija. Kad su vidjeli u opštini, i dobio sam to odobrenje, pošto opština ne izdaje, nego izdaje veći u Bijeljini urbanistička saglasnost o projektu koji to odobravaju. Jer ovi ne mogu da odobre bez njih. I od njih sam dobio, i onda sam dobio saglasnost da možem priključiti struju, sve živo po volji. A kako su, molim vas, ovo me zanima, kako su reagovali na prvu kada ste vi rekli šta želite graditi? Njihova reakcija? Oni su ovako reagovali. To još niko do sad, čuli su, znaju oni, sad sam vam malo prije rekao, to su bili u Egiptu, faraoni i Nemanjići koji su to gradili. Začudo je bilo opštini Lopara i Bijeljine, Banje Luke, da takav jedan domaćin radi ovaj objekat na ovome području istočne Bosne. Neće niko, niti je ko do sada ovako izgradio. Kao Risto Marković, moj rođeni rođak. Ja njegov, on moj, i ja mu skidam kapu, pružam mu ruku kad je ovako uradio, da narod vidi koji god prolazi. Porili smo se da uradimo asfalt, 2 sela, i ja i on, Brusnica i Piper. Tu imamo papire. Jel ne bi valjalo ovaj objekat, gospodine, da nema asfalta, da nema struje, da nema vodovoda? Da, to je sasvim jasno. Hoćemo li ući malo da pokažemo našim gledalcima kako to izgleda? Nisam ponio ključ od kapija, imamo na ovu stranu, ćemo unići. Ima ključ od objekta unutra. Dobro. Tada nećemo boliti. Vas to god je interes i vi nas upitajte. A odakle je ideja baš ovdje, na ovom mjestu? Zato što da nije postojala neka druga pozicija? Kako je? Po običaju je. Ne bi trebao da praviš na zemlji koju si nasledio od predaha, nego da kupiš. Kupi on. Da kupiš tu zemlju, to nije njegova da imaš, to nije moja starina od oca, djeda, pradjeda. Vidjet ćete ovam, imam ja vamo upisano sve iz Šukunđeda i od sviju od prije 200 i nekih godina. Kako su reagovala vaša djeca na to? Pa kako su? Djeca su, razumiješ ti? Ko djeca, volili bi da ostane više para. Djeca su volila da ostanu pare na kamari, a da ne idu pare u. A da mi ne pomaže ništa. Meni prijatelje, sad smo ti govorili koliko je godina, meni nije ništa mrsko. Ja sam i sad pošao da radim, da kopam povrće. Radi non stop. Sam bio. On ima volju za peti da radi. I tako je. Našao je pare pa vratio, bije pošte. Nije tisko međe. Kakve pare? Pare u Švicarskoj gdje smo radili. Ne razumijem, a hoćete pojasniti o čemu se radi tu? Na čemu se radi? Čovjek novčanik 1.500 franaka. Našao i vratio. Nije stio se budžet. Mi nikad. Nije tisko međe. Ovdje nađem na putu, sad neći novčanik ili pare, to ja uzmem. To nije moje. To nije njegovo? Ne. Samo lično svoje zarađeno. Jest. Samo lično. Ništa više. Imao sam ideju
da proširimo groblje. Groblje je staro negdje možda 300-350 godina. Tak. Pa nijesmo se mogli dogovoriti, ljudi su prodavali nam. Našom je narodu to bilo skupo. Nije to bilo skupo. Ko vam je prodavao? Prodavala su braća Lujići iz Brusnice. Zemlju za groblje? Za groblje. 17 duma, tražili smo 60. To je malo pretjeralo. Znaš. Ali nije to pošteno tako. Da oni tolike pare traže za groblje. I onda je to vas naljutilo? I onda je to mene naljutilo. I ja sam odustao. I kažem ja u mene mojoj ženi, suprugi, znaš šta je pes? Ja bi da radimo nešto. A šta govorite? Da radimo našu vječnu kuću u kojoj ćemo ja i ti počivati. To je ta vječna kuća, vidjet ćete unutra. I sve ima, rekao sam, pričao. Ovo je kao mini crkva. Ovo je mini crkva. Nije ona baš ni mini, ima manje od njih. Crkava, znaš? Da. I ja sam to po projektu tako sam uzeo. Nije čak moglo ni manje, a veće nije potrebno. Tako da ovdje kad to tako stoji, evo vidite, tu ima sve kad je osvještano. Ko je radio freske, ove koje se rade. I eto, to je to. Tako ispalo je, jedni kažu da je dobro, drugi narod kaže da to ne štima, veliki su troškovi, ali što je tu? Je li bilo reakcija da to nije normalno što vi radite? Paš, za koga, ne znam kako, za koga, ovi koji su neradnici i oni ne misle ni o čemu, za njih je to nenormalno. A za ljude dobre i poštene, to je normalno. Znači, imaš pravo odlučivati o sebi. Ako nemaš ni o čemu više, o sebi imaš pravo odlučivati i gradiš šta ti volja. Eto, vidi, to je to sve. Evo, tu su ključevi. Sad ću pogledati unutra, gospodine, što je to moj rođak uradio. Samo tu još nije. Tu je njegova domaćica, supruga. Šta je urađeno? Tu je to sve. Ovo su kolčeze pripremljeni? Sve pripremljeno to, ovo se otvara posle kad dođe ko na... Dole je sve urađeno kako vidite. Dole je izolacija, sve urađeno. Pravi krst je tako je i dole. Grobnica izolirana, sve sređeno kao i gorila. Kao i ovaj. Izolacija, sve je sređeno. Vi u suštini ništa niste prepustili slučaju. Pa nisam. Da ti kažem, nisam. Sad sam ti pričao malo prije. Pošteni građan će uvijek pošteno proći na zemlji. A ovaj koji krade, otima, ne radi. Ja sam radio, da ti kažem, mislim. 2013 sam počeo u najtežoj bolesti kad mi je otkriven tumor. I niko nije mislio kako ću ja proći i preživiti. Ni ja sam nisam mislio, da ti kažem iskreno. Dao Bog našo ljude, ima Božja volja i doktori. I prebolovali ste? Prebolovo, izliječen 100%. Izliječio se u Banja Luci. A malo ljudi vidio sam. Mnogo sam ljudi vidio koji su pomogli. Ovo je ovdje vaša slika? To je moja slika. Ovo je supruga. Koji je jedan... To je taj. Jedan umjetnik uradio. Ne vidiš. Otac Cvijan, majke Danice. I kad je rođen? 1950. A s druge strane? Supruga. Slika vaše supruge? Supruga. Jeste. Petra Marković. 11.51. Mlađa Anja Galvona. To je njegova supruga.
To su njih dvoje, složili se, izgradili, ostvarili su pare, sačuvali su pošteno, nisu htjeli krast otimati, nisu se svađali na pošteni način i svakom pruža ruku i skida kapu kad je uradio to gdje je gore u istočnoj Bosni maki objekat. Sada, gospodine, sam molim da kažem iz svoje glave, da li će proći 10 godina ili 150 godina da će drugi čovjek i treći vaki objekat u grad u ovome, rećemo, terenu, u ovim opštinama, rećemo, opština Bijeljina, Lopare, Čelik, Brčko, Tuzla, samo taj dio, da li će se ko sjetiti i biti moguće da ovako nešto uradi kao Risto Marković i njegova supruga Petra. To bi ja rekao iz svoje glave koji sam rečeno, nisam ništa veliču ili lagu, nego samo pošteno domaćinski sam to rekao. Nas po 2 tolike godine otišli smo u svijet 63. vratili se 2015. Nikad se nismo pogledali poprijeko, a kao ne može da se svađamo. Uvijek smo se slagali i pomagali. Da on meni pomagao zajam, ja njemu. Drži ne daj i hvala Bogu, sad smo se u penziji, sad smo se, svaki smo dan na kafi, kod mene, kod njega. To je jedno veliko bogatstvo kad se pazimo i slažemo. Ja i Risto Marković. Ja. I vas ukođi interesuje, upitajte domaćina Riste Markovića, a ako vas interesuje druge stvari, upitajte mene, ja ću... Ko je sve radio ovdje kod vas? Ovdje je radio Neđo Vasić iz Brusce i njegovi majstori su radili. Bilo je više. On je naredio kapelu. Ogradu je radio iz Bijeljine, Vaso, kako se preziva, što ima svoju firmu, kovanu ogradu, a ovo je radio iz Čelića Mrkaljević. Mrkaljević. Jeste. Iz Čelića. Stolariju. A kamen su mi gradili, kamen. Jer nijesu, to su 2 brata iz Teočaka. Oni su majstori za te stvari, jer ne može se šale naći. Ovdje je sve mermer i granit. Sve granit. Mermer i granit. Ja. 2 grobnice. Ispravno. 2 sanduka. Ispravno. Ima, u sanduci imaju, to će da ide rospravljeno unutra, koje će se, tako će trebati da se to hermetički zatvorimo i ostajemo vječno. Jer tako mora, tako zahtijeva da je. Tako je projekat. Ne, pa projekat, nije samo što je projekat, nego je, to je, nije zemljena grobnica. Nije. To je grobnica urađena kao što vidiš na površini. Evo, isti slučaj. Tako je čitava grobnica i ona je 4 put, 5 put izolirana. Tu ne može biti vlage ni uopšte. Nema vode i vlage. Nema zemlje i balage. Nema, ovo je izolacija urađena, jedino šta more učiniti da nanesi štetu. To zna i Jođak i ja. Ne daj Bože za 100-200 godina kad se na ovom području poteko neki veliki zemljotresi ili vulkani, to bi moglo rasturiti. A drugo teško. A teško, ja. Samo, tako je gradeno, samo da je moraš kompletno. Jer ona je od dna prvoga sloja dole, to je sve armija. Sve vaki željezo, debelo kao ruka, onaj... To je jako tvrdo napraviti. Sa betonom i sa velikom zemljinom. Armirano, more samo toniti ili kompletno se nositi. Pa eto, ne daj Bože, jakoga zemljotresa ili vulkan da udari, rećemo, na ovom području, ali ne bi se tu rekao. To sad, rećemo, ljudi znaju kakve su vode bile unazad i naši su roditelji i džedovi pričali unazad 200 godina. Koji je narod poživio i kako su bila vremena unazad 200 godina. A sad je 2021. Ja, sad je 2021. To zna se kako je bilo ovog naroda unazad
Markovića. Ispisana, evo ti, sve ima. Familija Marković. Jeste. To je familijarno ispisano. Risti, sin, Cvijan, rođen. Sve ima tu ispisano. Ono što se znade, a za dalje ne znam. Jeste. Ja sam nekako Kak je ovo materijal sjajan kao zlato. A šta će ti, Ratko? Koje su to pare? Viš kak je to materijal? Nije mogo. To je nešto, to kaže čovjek da je urađeno. A i ovaj, gospodine, ovaj čovjek koji je u zidu i radio, nema ko nije ocijenio svaka čast. Jedan čovjek, to je sve o zidu. Viš ti, kako je meću, rećemo, ove cigle, fungle, sve je to, nema da je išla gor, dol i tam ili vam. Viš ti ovaj zid, ovaj ti je zid negdje 55 cm širok. 55? Otprilike. Širine, zid. Ja. Morate obići s donje strane pa pogledati. S ove strane, rećemo, kapele, da obiđete i da vidite i ogradu i rećemo donji dio obrade kapele. Slobodno prođite, razumiješ ti, to je dozvoljeno. Već kad ste došli da se to upoznamo i vidimo. I ja i moj rođak, mi smo u saglasnosti bili, vidiš kak je kamen. Odakle je rođak kamen stigo, iz koje države? Ima iz tri Majdana. Et, vidiš. Crveni je Šejković, crveni. Ovo je Bijeli Tavna i Teočak. Iz tri Majdana. Teško je naći kamen. Ima kamen, ali mora, kad su ljudi zidali taj kamen, mora, ja kajem, Osmanu i Jasminu. Pazite, mora svaki kamen da se pregleda zdrav i bolestan. Jer to ljudi, mnogi ne znaju. Da ima kamen zdrav i bolestan. Od koga si uzeo čovjek, kako se zove, u parcijelu zemljišta pa si sredio nased da praviš? Reci, gospodine. Umro je čovjek, Bog. Pa nek je umro, koliko si para platio i koliko Dao je dugo? sam njemu ja 25.000 švajcarskih franaka. Koliko je dugo? 15 hektar i po zemlje. Hektar i po. Eto koliko je dao par. A viš koliko je koštao objekat? 240.000. Možda neka se koliko iljada je mogla sad promašiti, razlika? slučajno. Ali pisano je sve. I papiri i sve pisano. Duloče i dvorište i sve. I fešta. Samo je fešta koštala negdje oko 12.000. Maraka, fešta. Bio sam osvećenje, to je kod nas po našom običaju dolazi pop i osveštava objekat i kršćava ga. Jest, i kršćaje i osvećaje. To je tako kod nas, po običaju našom. Ono je selo tamo ovako. Ono selo Vakuf je. A ovo je van Brusinca. Dobra urađena crkva ovako. A u Brusinci se ne vidi, ima i vrsti crkva, ali ne vidi se. Koliko su ova sela napredna sada, a ona za 300 godina. Ja kao dijete kad sam bio, tvoje 7 i više godina, sve ovo radno bilo. Sve ove njive i ova pustoš, to je sve bila pšenica, kukuruz. Pjevalo se.